Hamren Government Higher Secondary School along Kadukave Bang Pharu Phora Thongkebra ke Thoma Tumpen HSLC asatlang ketok kecheng pon Kithurmi Loki Charlie Klim Somar Ingdeng Kep Mate Class 10 atum kedam tang Surihinira Inkorapli ke Charlie atuma phan Matriculation asatlang Mate High School Living Certificate Mate Thihek Pen HSLC asatlang Hamren Rongsopi Hamren Government Higher Secondary School HSLC Examination Hall along Thang Nipai Grade Po Surihinira Inkorapho Chengponsi Therepo Chiklo Nipai ki Thom an HSLC exam Surihinira Inkorapho ki Tokponje phan ke pathika tengsi Patumi pen chingponlo. Ada por pai troksi rachite ma por pen Hamren Rongsopi ang kangpi rong atoka no pen usumar apia potum nang chithondo nintilo. Labang so asatlang mi sen pen ki pachun ponje phan HSLC Examination Center in charge Singkro Assistant Center in charge Banghini Joy Singing Lengpen Biswabandhu Thapatum aphan arpu piponlo. Anparta Invigilator pen Grade 3 Grade 4 tum chitodun. HSLC asatlang ki pachun pameja phan kadukave bang thongkebra pli ki piponalong halpu administration lapen law and order tum pen sitame ki ton kilang chari peduponsi ingsam jin pen HSLC asatlang ki tok chingponlo HSLC Examination Center along Klembangpu Krishna Prasad Sarma pen HSLC asatlang ki tok abaha anparta akisung aputhak phirang kiang no lamthe chipaklang HSLC asatlang ahok pen kitok ki unang thek ki klang pamija phan aronateng inut pinsor lo tuma phan kilang tar lip dep pensi holalu pedam long lo kecheng siani KSA Hamren head branch atum pen a hirjumi pidun pen kolom setame bipajerdun halapu West Karbi Anglong Digital News Forum ate WKNDNF pen kecheng lok hamphang song tum pen tarpang thek tardun si hirjumi pidununti Pining Surini Rainkorapho Hamren Rongsopi ang kangpen HSLC asatlang kadukave bangpharo phora thongkebra ke thom pinsor lo ke tok aphai longpon thengpia keng ke bab oi akeng kate kok lapen Hamren Medical along BG Saline GP bompen kiso bang photum aphan sitame ke tok awar sai ki piapot apia potum aning rong pen kiru piponlo হিচাপে আমি যিখিনি সুবিধা দিব লাগিছিল কিছুমান আমাৰ অসুবিধাও আছে যেনেকৈ এতিয়া ৰাস্তাৰ কাম কনষ্ট্ৰাকচন চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো কিছু অসুবিধা হৈছিল যি নহওক আমি টেম্পৰেৰী বাউণ্ডাৰীখিনি বনাই লৈছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে পলিউশ্যনটো যথেষ্ট আছে এইটো সেইখিনিতো এতিয়া উপায় নাই কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে এইখিনি আমি অলপ কেইদিনমানৰ পিছত বা অহা বছৰৰ পৰা এইখিনি গোটেই ঠিক হৈ যাব দ্বিতীয়তে ইয়াত আমি যিখিনি ফেচিলিটি আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে টয়লেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী বা যাৱতীয় মেডিকেল ব্যৱস্থা এইখিনি আমি কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি গম পোৱা মতে দুগৰাকী ছাত্ৰ এই বেমাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সেইখিনি ব্যৱস্থা যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মেডিকেলক খবৰ দিয়াও হৈছে সম্ভৱ তেওঁলোক আহি আছে এইখিনি আৰু যদি বাই চান্স কিবা অফিস প্ৰশাসন আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আমাৰ স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ চেণ্টাৰ কমিটিৰ সকলো সদস্য আছে আমাৰ বিধায়ক ছাৰ ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া নিজেই ইয়াৰ সভাপতি চেণ্টাৰ কমিটি গতিকে তেখেতেও খবৰ লৈ আছে বুজ লৈ আছে আমাৰ লোকেল MSc HC ৰংফাৰ ছাৰেও খবৰ লৈছে অলপ আগত টেলিফোন যোগেও খবৰ লৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ লোকেল MSc তথা EM কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ মহচিন টিমু ছাৰ ডাঙৰীয়াও খবৰ লৈ আছে चाहिए क्या कितना सिंगिंग थे माँ you is there any hope yes okay all the best thank you okay what about you how's your preparation okay Kecheng constituency HSLC presiden hui hin pen nili ki pugangtung jela sonlo pining aningkan angkang pi labangso matric exam ki akorte injil doan fanstame nili ning che perfect la pena tumfan arnan hirjume nang hangpilo nangli tum labangso asatlang ki akorte injil tum asatame nangli tum apai apo atum aphan nangli tum nongme wan pinon la pen nangli tum apirthe labangso apirthe longke nangli tum hello isi a flower amirapu akeme na tum ke plant non labangso apirthe long mangtena tum akit ke kakere pangti tum katu we tum to warang tulanglo piniarni labangso apirthe long
yetum Hamren la pen Karbiang Long West Karbiang Long along yetum kacing thudung de ra bangke kit mina bangke kit hekere la puson ahok pet asong japo ke klang kle pen yoksi kit hekere ka velo aposi la non ak kit thurni au yetum la bangso asatlang ketok akor ting yetum ana fangsi ni lining chethe nang litum sila bangso te helong mesen atuwar mesen isian ni jok piason klangko peti ni lining chethe parti kese Hamren Rongsopi pen pini asatlang mate HSLC candidate appearing candidate to ana phasta me dak Hamren center long itu isi hirjume paje don mate pini labang so exam ke tok ya phat kolom isi siwes tame itu kado kowe la bang tharu phora thongke ba ke thom also mar tom phan gitu keron pacitang no asi alam itu labang so exam asatlang ketok un an pen besen ni pen pachun nun la pen mithang ko an ma atelan cepak lang nun ko la pen labang so exam ang tonta ladak Hamren center ki atum an student an mang ke pas ati pusin gitu ning thepono la pen anam resume hidung Hamren pen Daniel Langhi Karbing Long Lai